Anto na isa agulong si sagyang kay amarata asifata hasan na isa ulama amiteron at higin ra'aytun nasa yatahasadun fanawartu ila qawlihi ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Higin kay sa ulama malantas pamikiran miyan sa mga tao di sila disisiga si ikut tamuk kesiig niyan sa pediin reliit niyan sa pediin si ikut kamapian at tamuk pira ka pagkakuan yan na pinggada-gada ka nagyam kay akatir Allah subhanahu wa ta'ala nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya pinbagi-bagi mikinan Allah subhanahu wa ta'ala susukatan nilang supagpapiran sumambagay niya na si sadyang kaya dunia biasa demikiran tipu Allah subhanahu wa ta'ala natigam niya maula sababsan na inibagagakan yan ang gila na kandagyan kay asmara taasipan kadang kay kapakasi ato ni kapuan watubang o pag ginagdatan na talagang mo ito akabasatan inong kasi si iga so panagkapagalingan o pagkaku amapiya matatangkan na ipagiro mo ito Allah subhanahu wa ta'ala misusurat din sa iyo kung ukuran yan amat bagyan yan ito kenapa penaki ayat pintur Nabi sallallahu alaihi wasallam na 50 ragun ada pun keadaan si mga langit at mga lupa na ini surat ng Allah subhanahu wa ta'ala so magbagyan o uripan si sadyang kay dunia so magdamukin kebenis kanin ang kawas anta kamiskin piray mapengarumanian aguso piray mapuliderian aguso lang untaman abatan niya si sadyang kay dunia na pampasadun o Allah subhanahu wa ta'ala na dito ipikiratan o isa agulong si sadyang kay hasan kapakaling kirapakasi ang pampasadun o Allah subhanahu wa ta'ala sumabagyan tanong nakina na so kapagdari matanong si ukurang kadir Allah subhanahu wa ta'ala o pamako ay dingan na mabulig akawasan na dahil kong tubugan Allah subhanahu wa ta'ala kagyuti katawan Allah subhanahu wa ta'ala gyuti kamabiyander kasadatar niya alatan wallahu ya'lam wa antum la ta'lam so Allah na lebih mata usok kubentan naskan na din yung kato nantar bukan na dia kaya kepakai sumaratar ka na gyuti mesti mabiyar ka asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa kapakaya sumanding dengan mapipikir ka agitu mapiakan agitu simaratan ka dika dimandingan dengan dika dipamangni si Allah ya Allah na beuleuh ka kawasan ya Allah beneran begitu pasatra kamu apa yang sama ngabeunang dia dengka maparuli kagitu ikatawan Allah gitu mapiar ka na isa penasir biar kau tu Allah subhanahu wa ta'ala so lalu na pangnika nadir dar kau tu bukan Allah nasi saalu mana mo na panirkan mo tu bagay Allah subhanahu wa ta'ala timun Allah subhanahu wa ta'ala panir kau tu bagay udi nang balik itu Allah subhanahu wa ta'ala asabab akapakai anak kisuga terkatiu ba udi na panyake na iprinding mo to si ikutiu ba akapakai misuga terka nagil tu imapya ka wallahu tatanu dinga wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun so Allah na punya mata on na naskanu tu Allah subhanahu wa ta'ala dinu kata so malin ama pupulaw na